Көшізем хелгемлен шежеші тумдерне тұрышса суйлам ісізнет. Тажы кәвізем шекленюлі көміл туым жүрадашы. Шубашқарда адылы тұргінже регионзем хушинже фитнес аэробика енебе омырду ертірі. Азана Федерация округи шутня кереген пер республикада пер облачта хыземжин пызык пілдерішлі омырдуран юлман. Онран ытла регион зенже пәджіхула зенже осталық не туптаган земде спорт уявне келзе жетне. Пуре шаралы бір команда, сагыршыр ытла спортсмен. Ерада варвар, тұрыжулла, хастара жаземжин хадырленмелі залзын алагезем пандемия вағыденже шулдалыға яғын тенебе хубадына. Анжақта шағы пызык видим күнете еймен. Мен бұр вайне шахужыраништагдарт мамай келмейн пулдарулықне тулы нүш сабаны бегех туенже баян. Тере Чавашинри фитнес аэробика федерациян ердюже Оксана Вербина. Ачызем чынақта коронавирус алхасны тапқырдада юратна спорт тезе берге пір теманман. Келдеде майкеліне даран асталықне туптамадырышна. Алена Смирнован херезім охран энергия командара. Шуле живых марбулинде тренировка зіне сектермезір жүреть. Манын ача бұндывады жылда. Шырбю хулинден, ернере виші хучене бір жүреп бір Шубашкар хулине тренировкана. Безене пірре шагында ебір выступать туны кышын, пиде келішсегаре шаг вид спорта. Шавынбада ачазем бірін шагна юратса, шаг вид спортна юратса, тренер зене, пиде лайық тренерзем бірін візімбатне шүрес келет. Ачазен хызен көмілібе, или тажын көмілібе, костюмземге хыземех подбирать тавашы. Хызем подбирать туны костюмзембе, ебір уже темешетерлі костюмда ұғыштардың бірінде. Хамыр твады жол ғышынде. Хитре костюмзем. Хамыр батрашак нашкал пызыгы мұрду ежінза ертересі пызык яваплық. Он бекчух хамыр ушқынзенде хызенен екшан хинчен лайықрақ шүлі жайрак дартмала. Шиндерюші командызем вара, ага ойхинче мускавра шержевре амырдыва худшынеш. Чавашенгаларам Валли, Алиса Александрова, Светлана Позднякова, Михаил Солин.